Ngenzwa ngumumo welizwe lugwalo olwalotshwa nguNdabezinhle esisigogo. Ofunda ugwalo emoyeni nguZimizwane Izinja okaSiqhuza. Ngenzwa ngumumo welizwe. Isahluko 5. Lasa elangomgqibelo uLisho wayezizwa ediniwe. Umzimba wakhe wawusalela engutsheni, lanxa nje inhliziyo yakhe yayifuna ukuba avuke masinyane. Wayemuzwa umnewabo ukuthi wayesevukile. Wayezwakala eguduguduza ekhitshini esenza lokho ayekwenza. Wayeke ahlabele ngamazwi azwakalayo abuye ayihube ngomlozi leyo ngoma yakhe ayeyihlabela. Ukuguduguduza sekuthe zwi okwesikhatshana wambiza ngelingayikhatshana wathi, "Vela wena mfana ngapho, Lisho." "Bhuti," wasabela uLisho esithi mpuntshu engutsheni zakhe. "Ewanezi yakho leyo osuka kuyo lalilale lize livuke ngawuphi na umnyaka?" "Sengivukile mnewethu," watsho uLisho egqoka ngokuphangisa, "ngisendlula ingubo." "Oh, asazi, ungaphuza uzafica sokubhuza impukane eziluhlazana etafuleni lapho. Phela mina ngikwazi ukulinda ukudla sekuvuthiwe." Lakanye uNtakana wathi eqeda ukutsho lokho waqalisa ukuzidlela ukudla kwekuseni ayesekwenzile engamnandi uLisho lo owayephuze ukuvuka. Kungakabi lampukane eyayisikhotha imiganu kaNtakana wangena uLisho esebugezile lobuso bakhe. Wathela itiye enkomitshini wanatha, wasekhuluma njalo umnewabo esithi, "Le nkosi yamaNgisi isala phansi kuwe lapha mna wami." "Ngani na?" wabuza uLisho engayizwa inkulumo kamnewabo ukuthi yayisiya ngaphi. "Oh," wamklolodela uNtakana, "uthi ungathi ungasinkosi ungene engutsheni ilanga litshona uze uphume kuzo elilandelayo selisiyatshona." uLisho wakhangela isikhathi ewatshini yakhe wathi, "Isikhathi imizuzu enga-30 kutshaye ihola lesi-7. Izolo siphuze kakhulu ukulala. Yikho nje ngiphuze kancane ukuvuka, kodwa kusesekuseni." uNtakana wahlephuna ucezu lwesinkwa walunqontshela emlonyeni wakhe. "Ngiyamzwela uMtakaKhumalo lo engizwa kuthiwa ulitheza ngokukhuthala. Uzapheka itiye ekuseni aphinde ayichithe aphekenye wena ulokhu uthe zwi ezingutsheni samuntu obelele emajukwini." "Hatshi mnewethu," watsho uLisho ezama ukufihla ukuthukuthela kwakhe. Ayengamhambanga kuhle amazwi kamnewabo la. Wengeza ngokuthi okunye yikuthi angizwa kuhle, umzimba wami ubuhlungu. Wathula uNtakana samuntu ayengamzwanga uLisho ngelikade wathi, "Yena uMakhumalo ke wambona yini selokhu ufike lapha koBulawayo?" "Hayi, khona ngizambona lamuhla. Ngizamlanda emsebenzini esetshayisa." uNtakana wakhuluma sakukhonona wathi, "Oh, yebo." Emva kwalelo waqedisa itiye yakhe wasesithi, "Angithi litshada lonyaka nje." "Kunjalo mnewethu, ngompandula izikolo zivaliwe. Kuzamela litshadele khonapha edolobheni kuhle kuphela. Ekhaya le akusemnandi. Lingathi liphakathi kokucocobisa lizwe izigwagwagwa zamasotsha sezikhala ebantwini bomthimu. Sebedutshulwa kuthiwa basemhlanganweni walokho okungabafana kweganga." "Sibili," wavuma uLisho. Lamthola ukukozisa leli lizwi likamnewabo laye wayevele efisa khonokho, kodwa wayelokhu ethikaza ukukutsho kumnewabo ekhumbula ukuthi engxenye uzakuthi elithi kente kuye atshaye phansi ngenduku athi kafuni lakukuzwa lokho. Esethokoziswe yilelo lizwi uLisho wezwa eselamandla okungenisa lenye indaba yakhe. Wathi, "Imali yamalobolo abathi bazayifuna bakoKhumalo sengilayo mnewethu." Umnewabo wamkhangela sakwethuka wathi, "Usulayo?" "Ye," wavuma uLisho esewesaba amehlo kamnewabo. "Konje kwathiwa imalini?"
bathi izinkomo ezificaminwembili kumbe amadola angama200. Kanti angithi amalobolo akhitshwa umuntu esethethe selokuthi ingane mfana. ULisho wathi, mina ngizithandi izinto zezikweli. Xeka lapha, watshinga umne wakhe. Ngubani owathi amalobolo athiwa yisikwelede? Qalile yini ndaba ukhuluma ngani umntakaKhumalo uyamthenga? Wake wamthola efantiswa emakethe. We, ungamthenga umuntu wena? Ungamkweleta umuntu wena? Hayi, wahawula uLisho. Bengitsho ukuthi ngihle ngibaphe kade. Suka lapha. Wahwabha njalo umne wabo. Ubaba kazange atsho kuwe ukuthi lezo nkomo zamalobolo zizakhutshwa nguye. Inkomo zingasuka khona lekhe zisiya khona lenkayi mnewethu. Ukhuluma into ongayaziyo wena. Khumbula ukuthi oKhumalo bathi bebiza lezo nkomo babengawazi umango ophakathi kwekhezi lenkayi. Wathula uLisho. Wawumsinda umbuzo kamne wabo. Untakana aqhubeke esesithi, khona uvele ukwenzelani ukuthi ubaba athi ekulungisela ulutho wena ube uphasalala uthwala ikhanda usenza yakho indlela. Wathula uLisho esezisola ukuthi ubevele kukhulumelane lokho. Enganakanga lokungaphenduli kaLisho waqhubeka untakana esesithi, umfazi wakho lofuna ukumlobola wedwa. Umthenga sampahla ekweledwayo nje ukutsho kwakho ukuthi pho kulomuntu ozakudla ukudla aza kupheka. Lanxa nje untakana wayekhuluma esinene uLisho wezwa emqumbaqumba amazwi kamne wabo la wahleka. Uyahleka. Wabuza la esebobotheka untakana eluzwa selubotla ngokuphangisa ulaka ayiselalo. Bacweba ubuso bakhe wasekhuluma ngelihle ebonisa umna wakhe ngokuma komkhuba wamalobolo. Lanxa uLisho wakuzwisisa kodwa inhliziyo yakhe yajinga imtshela ukuthi kahle awakhuphe amalobolo lawo. Kafuni yena ukuthi esethethe abe ezizwa elomlando wamalobolo lawo ebantwini bakoKhumalo. Isithetho ngumoya indaba yamalobolo kaLisho baxoxa ezinye izindaba ngesikhathi esifaneleyo uLisho walungisela ukuya ngasedolobheni. Esegqoke isudu yakhe eyimpunga wathatha isikhwama sakhe esilengiswayo wayamelela amabhasi esitishini esasiseduze lakomne wabo. Wake wema okwesikhathi eside ngoba amabhasi ayefika lapho esegcwele. Etheca kuphela engemanga. Zazidlula zinjalo lezi mota ezincane lingasekho themba lokugada lezo zimota uLisho wamisa itekisi ethile eyamfikisa edolobheni. Wake wabhodabhoda ezitolo zakhona esondla isikhathi sokutshayisa kwentombi yakhe sona esatshaya sekukade ema eduze nomnyango lapho eyayisebenza khona. Wathi ephuma emnyango uphikezele lwambhula uvalo uLisho. Wabumethusile ubuhle bentombi yakhe ethola engathi wayeqala ukuyibona. Wamangala waze wakhuluma inhliziyo wathi, uthi umntwana lo wakukhona okuthile okufana namafutha esilwane asigcobe ngakho. Mhlalokho kwakungathi wayezilile umntakaKhumalo wayegqoke ubulembu obumnyama tshu obabucazimula kancane sakhwezi. Phezu kwebele lesandla senxele maqondana lengono yalo wayethe nama iluba lokwenziwa ngabantu elalilombala omhlophe lolithanga. Ekhanda wayengathwalanga lutho. Ezigame kuhle inwele zakhe ezazimnyama okwensika zensingizi ezasezakhula zaze zaphosa zaba ngangendlukula yabo isemkhulu. Ezinyaweni lapha wayeqoqomele phakathi kwezicathulo ezimnyama ezazikhanya zincinyane kakhulu kulomzimba wakhe. Okuyizikhonkwane kwazo lokho okwakuyizona zithende zazo. Kwakungathi uzakuthi ebeka unyawo lwakhe phansi lapha kuthi phoqo. Wasondlela kuLisho umntakaKhumalo sebobotheka ngobuso obamgobhoza uthando. Wanyakaza ubuya wahlabahlaba umzimba kaLisho angathi udliwa ngumuhlwa odla mnanjana. Kwathi lapho intombi yakhe sisithi xhaka isandla sakhe ngesandlana sayo esasibuthakathaka wezwa
izinto eziningi ezazibuhlungu obumnandi sezimhamba umzimba wonke. Emphinjeni lapha wezwa eselodenda kungathi utshawe izinto zakathakatha. Amaphaphu akhe lawo ayengasamphefumulisi kuhle, esephonga ukubhulana komuntu obhulwe yizo indondoja. Lakanye yayisimbethile imikhobo yothando. Kulokhu kunjalo uPhikezelo wathi, "Unjani Thobela?" ULisho waqala wagagasa phambi kokuba akwazi ukukhuluma kuhle lentombi yakhe. Sebeke baxoxa okwesikhatshana baqhubana bebhodabhoda ezitolo zasedolobheni bebuka impahla ababengelamali yokuzithenga mhlalokho. Sebediniwe lokho baya emabhasini bagada eya eMpophoma kibo kaPhikezelo. Sebefikile ngakhona uPhikezelo wangenisa uLisho ekamelweni lakhe. Baxoxa behlezi ezihlalweni ezazizikhulumela imilomo yobuhle bazo ukuthi zazikhutshelwe amakhulu athize amadola lapho ezathengwa khona. Babehlale esihlalweni esenzelwa abantu abathathu, kodwa babehlale babandezelana eceleni lenxele le kungathi kwakulomunye wayengangesiphala wayeza kuhlala kule ingxenye yesihlalo ababeyiqekele. Nguvanyana kwathi uLisho engaboni umuntu walapha ozambingelela wabuza wathi, "Angibingelelwa phike, kanti ngonani emakhumaleni?" "Ngikubingelele Thobela," wenza samuntu wayengakuzwisisanga okwakutshiwo nguLisho. "Angisho wena Khumalo, ngisho abantu balapha ekhaya." uPhikezelo wagijimisa iminwe yakhe phezu kwenwele zikaLisho sakuzilalisela emva esithi, "Phepha Thobela, ngisuke ngakhohlwa ukukutshela. Ubaba kakho uhle wagada ibhasi eya ekhaya izolo ntambama. Woze abuye ngesonto. Umnawami labazawami laba abahlala lapha labo kube yiso leso esikababa. Ngingedwa lapha, wenzile wafika. Esizangibulala isizungu namuhla. Kulandwani emakhaya impi itshisa kangaka nje?" wabuza uLisho. Intombi yakhe ithi, "Kulandwa isikhaya. Kabazi ukuyazithela phezu kwamatholoro nje abenze okunye. Okunjengani kambe?" "Kunjengokubabulala." uPhikezelo wamkhangela ngobuso obumangeleyo ayengamhambanga kuhle amazwi ejaha lakhe la. Ingqondo yakhe yabuyela emva le encwadini kaLisho ayeyithole phakathi kweviki leyo. Kuleyo ncwadi umuntu lo uthuka abalweli benkululeko esithi ngamaterrorist. Khathesi nango futhi eliphinda lelo bala lakhe alizondayo yena Phikezelo. Akayikuzwana laye uLisho lo uma engayekeli into yakhe le eyokuthi abalweli besizwe esimnyama ngamathororo. Esephumisela wasa amehlo kuLisho wathi, "Ubaba ulomuzi lemuli ekhaya le Thobela, le ndlela eyakhona ikhamisile, njalo kasikho lesizathu sokuthi esabe ekhaya khona ngoba kasumthengisi." Watsho ilizwi lakhe selibika intukuthelo lanxa nje wayezama ukukufihla lokho. Walubona uLisho ulaka lolo lwaselufuna ukuphuphuma entombini yakhe. Wamangala ngoba kalazanga ilizwi eliyilo elalikhube uPhikezelo. Kwathi kambuze kodwa waphinda wazikhuza esenakane ukuthi kungenzeka ukuba umbuzo wakhe lowo udale ukuphikisana okwakungakhwezela umlilo lowo ayewubone ufuna ukuphembeka kuPhikezelo. Ngakho wathi kuhle ayiyekele leyo ndaba amtshele ngokukhathazeka kwakhe ngomumo wempi khonale lapho ayefundisa khona. Walandisa okugcweleyo ngakho konke ayezwe kuthiwa kwakusenzakala esabelweni sakogodlawayo. Watsho wathi, "Ngakho kusobala ukuthi akuyi kuphela nyanga ngadi okungamaterrorist kungasivalanga isikolo sethu. Ukuzimpumputhe kwabantu lokhu kufuna ukuthi isizwe sakithi lesi sibe siyisizwe sezimpatha ezinjengakho."
uPhikezelo wabutha ubuso bakhe wathi, abantu laba okholisa ukubabiza ngokuthi ama-terrorist sewake wababona na? Angikaze ngibabone. Wakhuluma la uLisho edinga ukuthi uPhikezelo uqondene ngombuzo wakhe lo. Manje wazi njani ukuthi bazimpatha ezingafundanga? Wabuza uPhikezelo ubuso bakhe bulokhu buqubuka. uLisho wakhumbula ayekutshelwe ngumne wabo ngentombi yakhe le. Kodwa wathi kuhle akhuluma kusemoyeni wakhe wathi, Makhumalo, ngilo mna wami olithororo. Wajoyina ubuthororo ngoba wehlulwa imfundo yesikolo. Akula muntu phela ufundiswe kuhle ongahlala egangeni esithi ulwela ilizwe angayikufa walibusa futhi. Bayaziyenga nje kuphela abantu laba. Bakhumbula ukuthi bangawanqoba amakhiwa nokuyizikhali kwabo lokhu abeza bekuthwele ngamahlombe besuka khona leZambia khona le ekugcineni komhlaba eMozambique. Wakloloda uLisho. Okunye kuza kufa sekulezikofa emhlanje lasemahlombe akho lapha. Amcaphula uPhikezelo amazwi kaLisho la. Wathula wathi zwi esemkhangele ngawesikhova sentaba. Wamthethisa inhliziyo wamtshela ukuthi uyisiphukuphuku esingazi lapho esiya khona kanye lalapho esivela khona. Hawu, nansi imhlolo. Yena okaKhumalo uthi ukhombe umuntu oyindoda ukuza kuthi nxa impi imenyezelwa laye aphume namanye amadoda ayihlasela. Kanti ukhombe igwala elihudela engutsheni. Uma lokhu kuyikho ukuba njalo kukaLisho lo yena Phikezelo Khumalo, kungaba ngcono khona ukuthi aluphelele khona koKhumalo kulokuthi athathwe ngumuntu oligwala elinje. Lokuyimali kukakangazwe lokho kwakudliwa nguyise. Angatshona esemphosele khona uLisho nxa engumthengisi. Ukuthi uZulu omnyama ebopha ilizwena abe ehohoba ebusuku esiyakwazisa abelungu. Awu, wakanye wazilahlela ezandleni zegwala lendoda. Wathula wathi zwi. Wakhuluma yena uLisho njalo. Usukubona phela ebengikutsho ngalaba bantu. uPhikezelo wakhuluma elihle wathi, Thobela, ake siyekele indaba yakho le sikhulume ngokunye. Amehlo esikhangela ngawo ehlukene. Singaqhubeka sikhuluma ngayo singagcina sisicabanga. Sibanga ama-terrorists. Watsho wahleka kancane uLisho esebhansule uPhikezelo empama ehlombe esithi kumbe laye uzancibilika bobotheki. Kodwa uPhikezelo wathula engatsho lutho ngomlomo langobuso bakhe. Kuthe uLisho ebona ukuthi uPhikezelo akayikufa awuphendula umbuzo wakhe lo. Wamgona wamtshibilikisa wamkhayelisa ngakuye wathi, kanti usuyisimungulu yini mntakaKhumalo? Mtheke siyekele indaba lesixoxe ngokunye. Watsho ngelizwi elithobekileyo uPhikezelo. Ngitshilo ngathi ukuqhubeka sikhuluma ngayo kungagcina sekusixabanisa. Ngoba siyibona ngamehlo ehlukeneyo. Uma ungezwisisi ukuthi ngitshoni ngalokho, nanko engikutshoyo. Watsho ngelizwi eliphezudlwana amehlo akhe esethe nzo kuLisho ehlose ukuthi abone ukuthi uyafuna ukukuzwa lokho na. Ngilalele, khuluma. Aphuma wodwa emlonyeni kaLisho. Ayemsinda amehlo entombi yakhe. Esenza lengqondo yakhe ingahluzeki kuhle. uPhikezelo wakhuluma ekhanda ngamehlo ngobuso langawo umlomo esesithi, labo bantu wena othi ngama-terrorists, mina ngibazi bengabalweli benkululeko. Ngakho mina ngiyabancoma. Ngiyabasekela kukho konke abakwenzayo. Balela amalungelo abantu bonke abamnyama bakuleli lizwe. Kubala lawe. Hayi. Wanqaba uLisho elivika langezandla leli lizwe. Esephendule lentamo yakhe wakhayela eceleni le. Uthe esekhayele ngakuPhikezelo njalo wathi, nxa kunamalungelo enu elwabangayo musana ukufaka la mphakathi, angifuni. Khathesi esemcijisela amehlo athi,
Nxa usithi uyabasekela labo bantu utshoni we? Ungabasekela sibili abantu abahamba bebulala abantu bengonanga lutho, abantu abahamba bediliza amadibha, khathesi inkomo zihlihla, izilonda ziphihlika, impethu zidliwa yimikhaza ngoba zingasadibhi. Ngabantu bokusekelwa bona labo. Kuyini okuhle kuzo zonke lezi zinto zobuqhiwe obungaka? Wena ukhuluma ubula lobuphukuphuku, ingqondo yakho yahuqwa ngabo nemfundiso etshekileyo yabelungu. Uphikezelo waqabuka esekhulume ayeke wazikhuza kukho. Uthini? Wabuza esecejise amehlo uLisha. Uzwile, watsho ngelingaqolisiyo uphikezelo. Ngiyisiphukuphuku mina Phike? Enzange ngathi uyisiphukuphuku. Yala intombi yakoKhumalo. Mina ngithe ukhuluma ubula lobuphukuphuku, ingqondo yakho yahuqwa. Yikungithuka phela lokho. Watsho uLisha amehlo akhe sesiba njengawomuntu ohotshe insango. Angikuthuki Thobela, ngalale into yakho yokuthi uthi wena uhlezi kuhle. Uthi uhlezi kuhle kungelanto ekuqukuqayo ube ususithi abantu bonke bahlezi kuhle njengawe. Bahlupheka abantu, abanye imizi yabo ayisekho, yatshiswa. Balala ezingatsheni zezihlahla njengenyoni. Icala labo linye ukuthi bavumelane ukuzalwa abantu abamnyama. Yatsho intombi yakoKhumalo isilahla intuthu yolaka ngamakhala. Kathandabuzanga uLisha ukuthi intombi yakhe yayisithukuthele, kodwa ingqondo yakhe ayikubonisisanga lokho okwakusenza uphikezelo yathukuthele kangako. Ngakho wathi, lokuthi uthi ngihlezi kuhle maKhumalo yikungithuka futhi. Ngingathi ngihlezi kuhle watsho wakhangela ezizweni le uphikezelo. Sekungathi abalweli benkululeko bangakuvala okuyisikolo kwakho lokho okuyikho uzuza ngakho kuyimali lokho okukwenza ungabi lozwelo lwabanye abantu. Watsho lumuthi gihle uvalo uLisha. Sungene umoya bani omubi kangaka Phike? Ukwenza ungifisele into enjalo. Akula moya omubi ongenileyo. Wala uphikezelo. Sonke isizwe esimnyama kuleli lizwe sihlezi phezu kwamalahla avuthayo. Nguwe wedwa nje kuphela umuntu omnyama othe pekle. Ungangiphoqi maKhumalo. Watsho engakwazi ukuthi kutshoni uLisha. Waklolodwa njalo uphikezelo. Kwenye imini kuza kuphelela khonokho kukwenza ungaluboni uhlupho oluhlupha abantu abansundu usale usufana lenhlanzi etshelwe ngamanzi. Unganakani ukuthi lo wathi ubukhosi ngamazolo wayengakwazi ayekutsho. Wayekwazi. Watsho uphikezelo epenisa umlomo wakhe ewutshilela eceleni le. Kwabaluleka ukuthi uliklolodela ngegunya elikhulu ijaha lakhe. uLisha wezwa efikelwa lulaka olukhulu. Kwathi kayidedele inkonyane ihle uchithe umuthi kube yini kanye. Kodwa uthe ikhangela intombi yakhe uthando ayithanda ngalo lwaluthi qhaka ulimi lwakhe lolo ayesefuna ukona izindaba ngalo. Wagagasa waxhamanda ekhuluma inkulumo laye ayengazanga ukuthi ikhanda layo laliyiliphi. Khonoko nje engasakwazi akwenzayo umuntu wakoThobela wayigona intombi yakhe wathi kuyo, phepha nje amandla, phepha sithanda sami. Mina kade ngizidlalela. Kambe sesingaze sivuselane emihlonga ngento engelandathi. Watsho ezama ukulifihla iqiniso ayelazi. Asiyekele indaba yelizwe le sizixoxele eziqondane lathi. Uphikezelo wathi, angithi ngitshilo kuwe ngathi asiziyekele lezi zindaba, kodwa unaphikelela. Ungigolomba ngazo, ungiphehla sampehlane iphehla isigodo. Eseke wathula okwesikhatshana wabuya wathi, kodwa wenze kuhle ngoba uveze obala into ebengathi ngiyayithandabuza ngawo. Into bani leyo? Wabuza esephakamise isifuba lamehlo akhe uLisha. Wayewazwe emethusa amazwi kaPhikezelo. Wazithulela uphikezelo samuntu wayengazwanga.
Kuthe uLishwe esewuphindile umbuzo wakhe, uPhikezelo wakhangela isikhathi esandleni sakhe. Khonokho wathi lothu elokhu ethule. Uthe esebuya weza eselungise itiye, ubuso bakhe basebuhlambulukile esekwazi lokubobotheka. Kwamthokozisa lokho uLishwe wawubonga ngenhliziyo yakhe lowo moya olungileyo wawungabe uhlala ekhitshini lakoKhumalo. Sebenatha itiye leyo bakhuluma bavumelana ukuthi bazatshada ngoMpandula. Bathi okuningi ngalolo daba baza kukhuluma ekuqaleni kwenyanga yesihlanu yomnyaka izikolo zivaliwe. Lanxa uPhikezelo wayengafuni wavuma ukuthi kwakuzamele bachithe imali eningi ukuze umtshado wabo lowo ubalwe njengomunye wemtshado yakho Bulawayo emihle kakhulu. Waze washo uLishwe wathi, angifuni ukwedlula ngokungabafanyana kwemafemini. Ngifuna wonke umuntu azibonele ukuthi kuchada utitshala sibili owadla izingwalo lezingwadlanyana ezikolo, hatshi wokutitsha ukufundisa izingane ezimunyayo okwafunda ngokuqokelela. Waphosa wanqapha uPhikezelo. Wayewazwe emcunula amazwi kaLishwe la. Phezu kwalokho lokuchada lokho yena wayefuna kube yikuhlanganiswa kuphela ngokomthetho wakhona kuhle kuphelele khonapho. Izinto zamadili lalokhu kuzibonakalisa phambi kukaZulu okwakukhalelwa nguLishwe yena wayengakufuni. Wayeza kwenzela ukuthokozisa umuntu lo owayencanywa yilezo zinto. Besakhuluma lokho kwafika okuyinkazana okufitshazana. Amehlo akho ayengangawenyoka, ayehlakaniphe njengawehlangwana. Imibadlanyana yakho yayingathi yimilenzana yohelwane, yayome yathi khere kungathi gayilagazi. uPhikezelo wathi ngokusibaliwe mguni. Wakukhangela uLishwe sakumntshontsha. uLishwe wezwa ekuzonda. Amehlwana akho wabona befanele ukuba ngawesela. Kwathi umntonyana wakho wawungathi ucijile kancinyane, wawubona ufanele ucepetsha amanga lesinyeyo. Imibadlana yakho le yayingathi kayilamkantsho, wayibona ifanele ukuhambisa imibiko yamanga. Wakuthuka emoyeni wakhe wathi yikho ukukhohlisa intombi yakhe. Ufuna ukuthi layo ijujuke ibe lunkankalu olunjengakho. Kwangakahlali lamzuzu mihlanu endlini lapho okusibaliwe, kwaphosa ilihlwana lakho kuLishwe kwasekucela uPhikezelo ukuthi akuphelekezele kulelizwi okufuna ukumtshela lona. uPhikezelo wakukhangela ngobuso obungatsho lutho wathi kuko, khuluma sikhonapha sibaliwe, akulamuntu okumele umesabe lapha. Uthobe lalo lijaha lami engizatshada lalo ngesikhathi esesiseduze. Ungamesabi, khuluma. Amehlo kaSibaliwe ake aya kuLishwe njalo kungani afuna ukubona ukuthi sibila kusumuntu okumele amesabe. Amehlo akhe esekuPhikezele wathi, ngizokutshela ukuthi kulomhlangano lamhla ilanga lisanda kutshona. Ungako LV, ungaphuthi. Watsho wathi lothu uSibaliwe. Kulungile, uPhikezelo wasala eseqedisa leli uSibaliwe esephumile. Ingqondo kaLishwe yambuyisela emuva emazwini ayewazwe ekuseni ngomne wabo mayelana lentombi yakhe le. Wazibuza emoyeni wakhe, umhlangano bani ongenwa ilanga selitshonile? Kuyini okukhulunyelwa emnyameni? Umne wabo beqinisile. Kutsho ukuthi kukhulunywa zona izindaba eziyingozi ezokuthumela abafana kwamanye amazwe ngasese ukuba bayefundela ubuterrorist babo lobu bona abathi yikulwela ilizwe. MntakaKhumalo lo uzambambisa amalahle atshisayo ngezandla. Lonyaka uthando lwakhe luzambonisa amanyala oqotho sibili. Umhlangano ebusuku ko-LV. Ngowani lo mhlangano? uLishwe waqabuka esephumisele nqatshana wayethi ukhuluma ngenhliziyo. Ngowethu. Waphendula uPhikezelo esezibuza ukuba amtshele iqiniso loba amanga na. Likhulumane ebusuku. Ezombangazwe walibhadlaza iqiniso uPhikezelo.
Lamsinda uLisho ilizwi leli lamquma umlomo lo ayekhuluma ngawo, kodwa ingaphakathi yakhe yakhuluma. Uthe sesanelisa njalo ukuphumisela wathi, "Kambe Makhumalo, awuboni ukuthi izinto zenu lezi zizalithela enkathazweni?" "Inkathazo yani?" wabuza ngobukhulu ubuqholo uPhikezelo. uLisho kazamanga ukuwuphendula umbuzo lo. Waqhubeka ngaye vele efuna ukukutsho wathi, "Khathesi nje besikhuluma amalungiselelo okumele siwenzele umtshado wethu, kodwa ngasikhathi sinye wena ufuna ukubamba mambande. Kuthi ngapha umtshado, kuthi ngakwesinye isandla kube izindaba zombangazwe. Kusayodojwe ngabacuphi uyevalelwa ejele. Pho uthi wenze buhle bani? Uthi wenze buhle bani ngalokho?" Intombi yaqinisa amehlo ngendlela eyatshayisa uLisho ngovalo, lapho yazitshaya lesifuba sayo ngenqindi isithi, "Mina Thobela angikwesabi ukubotshelwa ukufuna ilizwe lethu. Ngitsho lakho ukulifela mina ngikwesabi. Kimi kungcono lokho kulokuthi ngiphilele ukuba yinja lesigqili sabanye abantu." Wakhamisa umlomo kuphela uLisho ngoba wayewuvule engakwazi ayefuna ukukutsho. Waqhubeka uPhikezelo wamlandisela ngokwakusenzakala lapha ayesebenza khona, ukuphakanyiswa kwabelungu ngesikhashana, kodwa yena labanye abamnyama belokhu betshudula ndawonye okweminyaka engaziwayo. Wachaza ngokwasekusenzakala emafektari nakwezinye izindawo. Wangena lasezikolo wamcubungulela ngokwehlukana okwakukhona phakathi kweholo lamatitshala amhlophe lamnyama. Wangena emaplazini abamhlophe waqathanisa ukuvunda komhlabathi wakhona letshebetshebe lezabelweni zabantu abamnyama. Wasebuza-ke esithi, "Yikho othi ngiphilele ukukubona ngithule kuze kube laphakade konke lokhu?" Wasweleka njalo impendulo kuLisho. Ngakho waqhubeka uPhikezelo wathi, Kimi nxa ukuba ngumuntu omnyama kusitsho impilo enjalo, kungcono ngiyiphilela khona ejele, loba ngiyiphile ngifile, hatsho ukuthi ngiphila nginje." Watsho ezithi nyiki ingalo zakhe samdlali wenqindi. uLisho watsha amathe emlonyeni wakhe. Wabona ukuthi wayehlezi eziyenga esithi umuntu lo uyamazi, kade hatshi kamazisisi. Lamhla uphose wamazi. Kodwa-ke njengoba yena Lisho Thobela ezesaba kangaka lezi zindaba, intombi yakhe leseyazinikela kuzo kangaka, ukuba nyamanye lokhu ezwa kuthiwa abantu baba yikho bangatshada, kubo kuza kwenzakala njani, njengoba intombi yakhe ivukela kunyikinyana lezivalo zamajele la yena awesabayo. Hayi, kuwakuthembisa ukuthi baza kuba nyamani, bazahlala belokhu benyama mphili phela. Awu, bamenza isihluko esikhulu yena Lisho, labo bantu abaqalisa inkani enkulu le ethiwa ngumbangazwe. Khathesi nansi into yabo leyo isidala ukudonselana phakathi kwakhe lentombi yakhe le ayithanda kangaka. Abantu abatsha abasayi kuthandana kuhle ngenxa abadala ababagwegwela ezingxabanweni zabo zemibuso. Kodwa mhla bewuzuza umbuso wabo lowo, abasoze babaqathele wona futhi. Bazahwabeka lawo bazibusele bodwa. Awu, abelungu labo inkani yabo bakithi, kababanike bo abansundu ilizwe labo lelo abalikhalelayo. Kuphele ukulwa lokhu, abatsha bazijabulele kuhle ebutsheni babo lezintombi zabo. uLisho esakhuluma yedwa kanjalo ngenhliziyo, uPhikezelo wasukuma wabutha amankomitsho ethule wayawagezisa ngekhitshini. uLisho wasala elokhu edinga indlela ayengagwema ngayo intaba le ayeyibona isifuna ukunquma phakathi kwakhe lentombi yakhe. Wake wathi kuhle laye azinikele kulezo zindaba ukuthiwa uPhikezelo bazikhuluma ebusuku bezikhiyele ezindlini ezingakhanyiswanga. Khonokho ubuqotho bakhe bamshaya lovalo
eseyibona ingozi yokuzilethela lesiya sehlakalo esenzakala kolusini ayesizwe ngumnewabo. Esokuhanqwa yimibhobho ebusuku, wanikina ikhanda waqabuka esekhulume yedwa ethi hayi, hayi. Khonokho waphosa amehlo emnyango esesesaba ukuthi engxenye uPhikezelo wayemzwile ekhuluma yedwa sahlanya. Wahlaliseka kuhle lapho ebona kuthenya, kodwa ingqondo yakhe yabuya yangena njalo emicabangweni, yakha okuningi, yayikwakha iphinde ikudilize njalo. Ingqondo kaLisho ilokhu isakha izinto eziningi emoyeni wangena uPhikezelo. Wafika wahlala endaweni yakhe njengakuqala futhi ubuso bakhe babukhanya sebucwebile njalo. Walithanda uLisho ikhitshi lakoKhumalo lele okwakusithi uPhikezelo ngakulo abuye ulaka lwakhe solidedile. Ngasikhathi sinye wafunga phakathi kwakhe uLisho wathi uzazama ngawo wonke amandla akhe ukuziqwaya izinkulumo ezithinta inkani yezindaba zelizwe yayixokozelisa ilizwe lonke ngalezo nsuku. Ngakho wazenza samuntu wayengahlutshwa lutho emoyeni wakhe. Wasetshela uPhikezelo ngesifiso sakhe sokuthi ahle akhuphe amalobolo ayebizwe ngabakoKhumalo. Wayehlose ukuthi intombi yakhe ibone ukuthi uyithanda kangakanani, kodwa ukuthi indaba le wayeseke wayitsho kumnewabo wakufihla. Wayesesaba ukuthi engxenye angaqabuka esekhuluma lokunye kwalokhuya okwakutshiwo ngumnewabo ngaleyo ndaba. uPhikezelo kazange akuveze obalo kwakusemoyeni wakhe. Wamane wakhuluma samuntu owayekhona uLisho ekhuluma indaba le lomnewabo wathi, mina bengingathi kumbe amalobolo akhitshwa abantu sebethethene. Kambe angathi ekhitshwa abantu sebethethene abizwe bengakathathani? Wabuza uLisho elizwa liyilizwe elilesindo esikhulu leli. Lake lamsinda laye uPhikezelo, kodwa wabuya wathi, ukuthi amalobolo abizwa nina angikwazisisi. Engikwaziyo ukuthi ngakithi kusukela kubo babamkhulu kuze kufike kubo baba abasizalayo, kule mthetho omuyo othi amalobolo kawemukelwa umuntu engakendi. Ubaba la yena ngokwakhe uhlezi ekuxoxisa lokho. Ngakho ukutshona uzikhathaza ngamalobolo kathesi kuzihluphela yize. Abangeke bawamkela abangakithi. Watsho wathula umuntu wakoKhumalo. Amehlula uLisho amazwi kaPhikezelo la ayitshabalalisa ingqondo yakhe yokufuna ukulobola engakamthathi uMakhumalo. Emva kwalokho baqalisa ukuxoxa ngokunye. Izindaba ezazisemlonyeni yabantu bonke elizweni lonke ngalezo nsuku zazingezombangazwe lempi eyayiliwa. Izo lezo lakubo ezazingaxoxeka. Kodwa izo njalo lezo zindaba uLisho ayengasafuni ukuzixoxa loPhikezelo, ngoba wayesenanzelele ukuthi zifuna ukwakha umthangala wamatshe phakathi kwakhe lentombi yakhe. Ngakho lanxa nje wayesafuna ukuba phansi kwenqulu yentombi yakhe, wavalelisa esithi kwakulezinye izindaba okwakumele ayezitshuka lomnewabo ngale ngasenjubi. Wayezadlula eyivalelisa intombi yakhe ngakusasa ngesonto esebuyela esikolo. Sima lapha isahluko sethu sesihlanu. Asihlangane njalo ngokuzayo kusehluko sesithupha. Uyasithela ukaSikhoza, zingizwani izinja.